Dadi mon soal robah fisik nikah tak penting, yang penting esena Athena. Kerua le cupo kok pon alesa meletet yang mbak dong lorong pentai nomor roe ana ketemuan ke di malam ikut dal bas tak kabin kana kenika saya kocak mabunga kamu cek tanpa akad nikah pun bengal ngelakonin hal kenika zina butuh diambil mati tak ke tak butuh milana sampai bedah ning Al-Qur'an wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadzakkarun. Oneng artinya ya. Tak kira oneng kan. Kita tak amun tu. Jadi segala sesuatu kami jadikan sudah berpasang-pasangan. Jadi tak usah kebeter. Si cuba, si genteng tak usah kebeter pun berde jodoh nah. Diri saya bang. Le cara ngatawe ni ke sepatah. Esen aja mula lebat kanjana. Benih lebat Google. Deki ada nyambian. Google ketik bahanan. Cara cari jodoh yang tepat. Ki keluar bas apsa aku lah. Topak paling goluan bian bahasa ni nganyabah. Pa tepak. Jadi cara ngoneng ni cara oneng. Ka salah situ ngoreng saya itu cumbian. Ane ka besaki kanjana. Mun kanjana tepak. Berarti tepak gini kau orang gini. Mon pon ahlak kakan cara ketani kau pun coba. Dan si anuna pangapura lagi ngecoan. Atau bersontel. Pon cak sangat saya. Pakun gini kau pon. Sekunik banyak pakun kagenik kau pakun. Teti mon pon kanjana lebur ngaji, lebur asolawat, apa jangan nikah. Mantu si tepak nikah. Mangkana carana katina apa kiai sopaja oleh nak foto si bagus. Pertama mbian sebeluna hue gerua. Jan si anun aku tak nebut terang-terangan dan polan deki canggolang ka Habib ka itu tak sae tan. Jadi sebeluna hue gerua mbian maca doa. Maca doa. Mun tak oneng doa na letaan apa pon paling pendek doa na ni kapon Bismillahirrahmanirrahim. Ocol cak matuhuran lah cuma tak oneng bian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah putan kau ngalakuan na nikah karena sunnah Rasul. Jawaki dari godaan setan. Mare cak matuhuran lah jutaan apa. Cak guru Kanjeng Nabi guru kana bahasa Arab pola na lahir nang Arab. Ada timpian mon pon taon yang bahasa Arab tak apa ngui maduran nah. Aduh, ngui maduran tak apa. Tak saya larang. Aduh, tapi benih bejang, ya bejang wa matuwam bian. Allahu Akbar. Deki banan Allah Maha Raja. Butuh gini kan bian. Ya bom deki mempakun bian gini. Jadi ngak gini kan. Jadi cak matur bae le kadu kalena bila pun ngandung pabanyak maca salawat, pabanyak mahos salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Tekuk tabun. Benih beben tabun si tekuk. Mun beben tabun tekuk tak mari kana selawat merewle embean kenika. Butuh kenika. Sekenika. Terus sampai sangang bulan lahir ebek to lahir ni kecek kapi ba masuk. Kenika keliron orang semakin. Nak kanak ki buru keluar ya jadi TikTok pon. Ya jadi ambil neku HP pon. Coba niku nang TikTok biar muka renggau le perak sekilas kura lepene. Muka YouTube pas tepak ketika tepak muka YouTube pas beranda guru. Beranda guru pas aku berboji pas TikTok. Ki benih boji na bekana aja mun. Pas TikTok. Pas nengak nikah bro. Pas musik ke
cinta, apakah itu cinta? Tengku gini kah 20 tahun lagi mun tak ngendung dek lagi jeng cak kau lah. Mangkan siapa masuk ni kan mun bisa lafaz-lafaz Allah, solawat. Mulai dari kandungan pertama sampai mun parlo sampai mati mbian gini kan. Sampai matinya bener mun parlo selawat. Saya bertentangan, saya berhubungan musuh Allah kanjeng Nabi. Ani ka baca aki. Ese genika bener yesen. Aduh, cak makan bah ngabasa ki kau lagu. Ngindunganan bener apa sih kan nyanyi? Bener apa nih? Nyanyian TikTok si viral napa guru? Napa mas guru Malaysia guru yang tak pate oneng guru dan mon pop gini. Thomas Arya napa? Cak juga gini kak oneng berbeda kasta. Kau tak yang Jepun butuh sebelai kanan gini kebenaran. Pas nyanyi pas. Berapa guru pon? Di depan orang tuamu kau malukan diriku. Nah ini baba. Embun ke nikah. Kau bandingkan aku dengan dirinya. Bentak pas milu tu embun ke nikah. Montai kacar colon ke nikah pas. Tak bisa tan. Jadi mun nyanyi ya ada nak kana ibak tu ngemban nak kana nikah apa tepak. Cek nyanyian ke nikah. Nyanyian sikus bagus koro. Mangkana cek ben seromban malai nak foto aduh malarat benih tak malarat teritan mun lopot didik dah naudzubillah asaran ben beraun cek ku gengku kan dadi toreh mun nimang anak nang ada nak foto segi tak oneng napa toreh maca solawat cek TikTok mulolo ada manfaat TikTok bro jadi mau ada TikTok ngasil pengok le bura ke YouTube ingat share guru bon dengan button guru ri share guru cong ari napa pengok ngak guru amun jangan gola tembang lebur ke TikTok ni dek tak ngasilan apa aing cali bura ke temon keng pokok lebur oleh tak apa lebur ke sosmed kata apa pokok esena gus bagus ngak guru jadi toreh kalau minta tolong mon andi anak cek sampai nyanyiin buan seromboan gi nyanyi selawat bae sekenika supaya tadi anak si selamat si ontong dunia akhirat ki cukup sakinto bisa was pola na kalau nikah rupu keburu ki kayak demi tuan rumah nih kalau aslinya nikah dari konjangan bro nikah ki abadian kalau isoro anu kalau suruh macam selawat deh kalau ki langsung kan toh tak nyaman ke tuan rumah pun kari aja JPC pun mari transfer 4 juta. Jadi kau le si tak rabu kurang saya nikah. Jadi cukup kan kak Dito Bisaos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.